Inselmilkom, illum il-ġimgħa 4 ta' Settembru nilqakom għal qudiesa u Rożarju immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-Evanġelju tal-lum Ġesu jiġi mistoqsi fuq is-sawm u jwiddeb lill-kittieba u l-Fariżej dwar il-problema tal-imħuħ magħluqa li jirrifjutaw li jaċċettaw affarijiet ġodda bħalma kien it-tagħlim ta' Ġesu. Mulej għamel li l-moħħ u l-qalb tagħna jkunu bħal damiġġjani tal-inbiti ġodda, dejjem miftuħa l-kelma tiegħek u għall-bidla radikali li jġib fina l-ispirtu għad-dis tiegħek. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-paċi magħkom. Nistedinkom illum biex nitolbu mod speċjali għal poplu tal-Libanu hija l-ġurnata li l-Papa xtaq li fil-Knisja kollha jsir talb u sawm b'solidarjetà mal-poplu tal-Libanu li għaddej minn ħafna tbatija. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-quddiesa ħuti u narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Int li oġbok issir bniedem bħalna biex issalvana mulej ħniena. Int li ritmu talina fuq is-salib Kristu ħniena. Int li rġajt ftaħtilna triq tas-sema mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Nitolbu. O Alla tal-eżerċti kull mor aħjar ġej kollu minnek, nisser fi qlubna l-imħabba lejn ismek. Watina li bit-taħriġ reliġjuż tagħna tmexxi l-qudiem dak li jutajjeb fina tħarisunna bit-tħabbrik tagħna bla qiegħda. Bibnik Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltam flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostlu lill-Korintin. Ħuti, in-nies għandhom iħarsu lejna bħala ministri ta' Kristu u amministraturi tal-misteri ta' Alla. Issa barra minn dan, l-amministraturi wieħed jistennihom li jkunu fidili. Iżda ngħid għalija ftit li xejn importani li nkun iġġudikat minnkom jew minn xi tribunal tal-bnedmin. Anqas jiena stess ma niġġudika lili nnifsi. Tassew li jiena stess ma nħoss xejn fuq il-kuxjenza tiegħi, iżda mhux b'daqshekk jien iġġustifikat u l-mulej li jiġġudikani. Għalhekk tiġġudikawx qabel il-waqt sa ma jiġi l-mulej. Huwa joħroġ għad-dawl dak li hu moħbi fid-dlam u jikxef il-fehmiet mistura tal-qlub. Imbagħad kull wieħed jieħu mingħand Alla t-tifħir li jkun jistħoqlu. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali ngħidu flimkien is-salvazzjoni tal-ġusti mill-mulej. Is-salvazzjoni tal-ġusti mill-mulej. Afda fil-mulej u għamel it-tajjeb, ammar fl-art u tgħix moħħok mistrieħ. Qiegħed fil-mulej l-għaxqa tiegħek u jagħtik dak li tixtieq qalbek. Is-salvazzjoni tal-ġusti mill-mulej. Erħi fil-mulej it-triq tiegħek, afda fih u jagħmelu. U juri bħaddaw li sewwa tiegħek u dritt tiegħek bħal nofsinhar. Is-salvazzjoni tal-ġusti mill-mulej. Dbiet mill-ħażen u għamel it-tajjeb biex tibqa' tagħmmar għal dejjem, għax il-mulej joħobb is-sewwa u ma jitlaqx it-twajbin tiegħu u iħarishom għal dejjem. Is-salvazzjoni tal-ġusti mill-mulej. Is-salvazzjoni tal-ġusti mill-mulej u l-ken tagħhom fi żmien il-għawġ. Il-mulej jgħinhom u jeħlishom mill-ħżiena, isalvhom għax fih jistkennu. Is-salvazzjoni tal-ġusti mill-mulej. Jiena d-dawl tad-dinja jgħid il-mulej, min jiġi warajja ikollu d-dawl tal-ħajja.
Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien il-Fariżej u l-kittieba tagħhom qalu lil Ġesu: id-dixxipli ta' Ġwanni sikwiet isumu u joqogħdu jitolbu, u dawk tal-Fariżej ukoll, imma tiegħek jieklu u jixorbu. U Ġesu qalilhom: jaqgħu tistgħu iġġalu lil ħbieb tal-arus isumu sakemm l-arus ikun għadu magħhom. Imma jasal iż-żmien meta l-arus jaħdulhom minn magħhom u mbagħad isumu dakinhar. Qalilhom ukoll parábola: ħadd ma jaqta' biċċa drab minn libsa ġdida biex biha irraqqa waħda qadima, għax inkella mhux biss ikun qatta' l-ġdida, imma inqas il-biċċa meħuda mill-ġdida ma tkun taqbel mal-qadima. Anqas ma jqiegħdu l-inbit il-ġdid f'damiġġani qodma tal-ġild, għax inkella l-inbit il-ġdid jifqa' id-damiġġani u jixteretu u jintilfu d-damiġġani. Iżda inbit ġdid iqiegħduh f'damiġġani ġodda. U ħadd ma jkun irid mill-inbit ġdid wara li jkun xorob mill-qadim għax jgħidlek il-qadim tajjeb. Il-kelma tal-mulej. Inbit ġdid jitqiegħed f'damiġġani ġodda. Meta Ġesu qal dal-kliem kien fil-kuntest ta' konflitt mal-awtoritajiet reliġjużi ta' żmienu. Fil-fatt, ir-rakkont li smajna llum jiġi bejn żewġ episodji fejn qiegħed f'polemika mal-awtoritajiet reliġjużi ta' żmienu. U għalhekk nistgħu nifhmu dal-kliem ta' Ġesu proprju fid-dawl ta' dan. X'kienu id-damiġġani l-qodma? Kienet din il-mentalità ta' diversi nies fi żmien Ġesu li tal-ilhom qalbhom u moħħhom biex ma jkunux jistgħu jilqgħu l-aħbarijiet tajba. Kienu rabtu qalbhom ma' diversi regolamenti, liġijiet kienu riġidi ħafna u ma setawx għalhekk jilqgħu lil Ġesu. Fil-fatt nafu diversi episodji ta' Ġesu f'polemika ma' dawn in-nies, pereżempju għaliex hu kien jiekol mal-midinbin, jew inkella x'kien ifejjaq nhar ta' Sibt, jew inkella fil-każ li smajna llum fuq is-sawm. Naturalment, meta qed ngħidu din il-mentalità m'għandniex qed ngħidu illi dak li kien hemm fit-Testament il-qadim kien ħażin, anzi kien hemm ħafna affarijiet tajbin. Fuq kollox kien hemm pereżempju l-kmandamenti ta' Alla li dawk ma qdimux. Imma Ġesu kien qed jgħid, fil-fatt kien hemm mumenti meta spjega ċar din, meta jgħidilhom intom warrabtu l-kmandamenti ta' Alla biex eżaltajtu ir-regolamenti tagħkom li ħloqtu intom. U hija din il-mentalità qadima huma dawn id-damiġġani l-qodma. X'inhu l-inbit ġdid? L-inbit ġdid hija l-ħajja ġdida li ġab Ġesu. Il-ħajja ta' Ġesu illi lilna tatina tassew sens u tifsira u timla il-qalb tagħna. Kif kien spjega Ġesu għallek ħabb lid-dinja li tali l-ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ikollu il-ħajja ta' dejjem. Ja din l-imħabba u l-ħniena ta' Alla, l-imħabba li tirbaħ fuq il-mibeda, it-tajjeb li jirbaħ fuq il-ħażin, il-ħajja li tirbaħ fuq il-mewt. U għalhekk meta Ġesu qed jgħid, inbit ġdid jitqiegħed f'damiġġani ġodda, qed jgħid kemm importanti din il-mentalità
li tilqa il-Ġesu li ma tkunx daqshekk magħluqa, moħħ magħluq u qalb magħluqa li ma tistax tilqa lil Ġesu. Walhekk hu jitkellem ukoll fuq id-drapp il-qadim li ma traqqawx billi taqta' biċċa ġdida u tpoġġi hemmhekk ma ssolvi xejn b'hekk, tgħid Ġesu ma ssolvi xejn billi inti iżżid ma dak li soltu tagħmel xi prattiċi reliġjużi ġodda il għaliex mhix xi ħaġa minn barra l-bidla li ġab Ġesu ma xi ħaġa minn ġewwa mill-qalb. U nafu li dal-kliem ta' Ġesu fehmuh l-ewwel insara l-Knisja fil-bidu tagħha fejn kien hemm bżonn ċerti għażliet ukoll u nifhmuh aħna wkoll il għaliex dal-kliem ta' Ġesu jgħod għalina personali fil-ħajja tagħna u jgħod ukoll għall-ħajja pastorali tal-Knisja. Aħna nafu illi hemm dejjem din l-isfida li aħna narfu dak li hu antik u li nibqgħu inżommuh għax hu tajjeb u dak li qdiem u hemm bżonn jinbidel. U nafu li kultant ikun hemm min jirraġuna jgħidlek tina dejjem hekk saret, Papa Franġisku jitkellem fuq dan u jgħid mhix raġuni pastorali jekk ħaġa dejjem hekk saret mhux bil-forsi llum trid issir bl-istess mod. Anki meta ngħidu dejjem hekk saret ħafna drabi tkun ilha 20 ta' snin mhux minn żmien Kristu ilha ssir hekk. U għalhekk it-talba li nagħmlu llum hija għalina personali kif ukoll għall-Knisja biex aħna narfu bl-għajnuna tal-Alla niddistingwu dak li huwa antik ta' valur li għandna nożżu għax hu prezzjuż. U dak li qdiem u hemm bżonn jinbidel biex inkunu nistgħu nilqgħu tassew iktar il-messaġġ ta' Ġesu llum fil-ħajja tagħna. Nitolbuh din il-grazzja li aħna fil-ħajja tagħna nilqgħuh iġib fina wkoll fejn hemm bżonn tiġdid u bidla fil-mentalità, ma nkunux kuntenti li nillapazzaw fil-ħajja tagħna reliġjuża, imma tassew inħalluh iġib il-ġdid fina illi jagħtina tassew il-ħajja. Ejju issa nresqu it-talbit tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kun mulej mal-Knisja tiegħek ejna biex tkompli x-xandar l-aħbar it-tajba lill-bnedmin kollha nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Ġeddidna mulej bil-qawwa tiegħek ħalli qalbna dejjem tkun miftuħa għalik u għal ħajja ġdida li ġġib fina nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Kun dejjem magħna mulej ħalli bl-istil tal-ħajja li ngħixu ma nagħmlu xejn li jmur kontra l-ġid tal-ġenerazzjonijiet preżenti u futuri u tal-ħolqien kollu nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal poplu tal-Libanu li għaddej minn ħafna diffikultajiet biex inti tieqaf miegħu tagħtih l-għajnuna kollha li jeħtieġ u s-solidarjetà li hija bżonjuża f'dal-mument nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk għal-morda kollha fl-isptarijiet hawnhekk jew qegħdin għall-kura barra wkoll jew fid-djar tagħhom, nitolbu għall-anzjani wkoll li huma waħedhom biex qatt ma jħossuhom abbandonati imma dejjem ikollhom l-appoġġ li jeħtieġu nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. U nitolbu għall-familji kollha, speċjalment anki għall-ġenituri li qegħdin iħejju issa biex uliedhom jibdew ftit ieħor l-iskola bil-preokkupazzjoni u bl-inċertezza li kultant ikollhom nitolbuk mulej biex tieqaf magħhom u tagħtihom l-għajnuna u d-dawl tiegħek fil-ħajja tagħhom nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. U nitolbu għal dawk li f'dawn il-ġranet għaddew għal ħajja ta' dejjem biex inti tilqahom fi ħdanek
u tagħti il-faraġġ u l-għajnuna lil dawk li sofrew it-telfa ta' xi ħadd għażiż għalihom. Nitolbu. اسمعنا تربوك ملي Mulej Alla tagħna, ilqa' it-talb li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Imbirek int, Mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek, frott tal-ardu xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbirek int, Mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek, frott tad-dili jew xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob lill-Alla il-missier li jista' kollox. Il الملاي من يدي sacrificio attifiri gloria ta' ismu għal tiġi tagħna ta' knisja għal sakolatija. Din l-offerta qaddisa Mulej tina dejjem il-barka tas-salvazzjoni u għameli bil-qawwa tagħha niksbu l-frott tas-sagrament li qegħdin niċċelebraw bi Kristu Sidna. Amen. Il-Mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nirfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajr il-Mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xira. Sewwa u xieraq tas-sew Mulej missier qaddisa Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddu lek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu. Fidi ħajja nisqarru l-qawmin tiegħu u b'tama sħiħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġi kollha nfaħruk u ntennulek bla għeda. Qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċiti. Ismewt tal-art mimlija bi-glorja tiegħek. Osanna fl-oli ta' smewit. Birek minn ġej fisem il-Mulej, osanna fl-ola ta' smewit. Qaddis tas-sewint Mulej intelajn ta' kull dusija. Għaddes għalhekk nitolbu l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs ratt il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxeret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnobiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru l-ferħa minn tiegħek, nistennek sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek Mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana u qudiemek biex naqduk. U miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar Mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoq li
u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġin Qazza u Malla Marija ma' San Giuseppe mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejju nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħal ulied tal-istess missier tagħna, missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, affrinna d-dobietna bħal ma naħfru minn ħati għalina, u la daħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Muli Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li intrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Natu il-paċi li xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf talla danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, jisolli xtidħol taħt is-saf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejja. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bil-ħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
nitolbu. Issa li tqawwejna mulej bil-ħobs mill-mejda tas-sema nitolbuk biex bl-ikla ta' mħabba twetta l-qlub tagħna u tħeġġiġna biex naqdu lilek f'ħutna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. ومياك ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku il-mulej. Irroddu ħaj lil-Alla. Alla tana isma talb tana ejna u afmana glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Marija Santissima Urina li inti omna għalik jisma talb tana dak li twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna u Ġesu għaffrinna dubitna ħarisna minna tal-infern kull ġener erbek kollha u jien dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort u għere għaraq ta' dem. Bissirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Obżina ta' kuljum matina llum, għafrinna d-dubitna bħalma nafu minnaħati għalina. Daħannix fi tiġib iżelisna mid-denja men. Slima lik Marija bi grazza memlija mulejmija kim berkinti fost l-nisan bire kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina u dimbi, issa vissijata n-mutana men. Slima lik Marija bi grazza memlija mulejmija kim berkinti fost l-nisan bire kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina u dimbi, issa vissijata n-mutana men. Slima lik Marija bi grazza memlija mulejmija kim berkinti fost l-nisan bire kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina u dimbi, issa vissijata n-mutana men. Slima lik Marija bi grazza memlija mulejmija kim berkinti fost l-nisan bire kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina u dimbi, issa vissijata n-mutana men. Slima lik Marija bi grazza memlija mulejmija kim berkinti fost l-nisan bire kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina u dimbi, issa vissijata n-mutana men. Slima lik Marija bi grazza memlija mulejmija kim berkinti fost l-nisan bire kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina u dimbi, issa vissijata n-mutana men. Slima lik Marija bi grazza memlija mulejmija kim berkinti fost l-nisan bire kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina u dimbi, issa vissijata n-mutana men. Slima lik Marija bi grazza memlija mulejmija kim berkinti fost l-nisan bire kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina u dimbi, issa vissijata n-mutana men. Slima lik Marija bi grazza memlija mulejmija kim berkinti fost l-nisan bire kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina u dimbi, issa vissijata n-mutana men. Slima lik Marija bi grazza memlija mulejmija kim berkinti fost l-nisan bire kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina u dimbi, issa vissijata n-mutana men. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien bil-bidu issa dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima Urina li inti omna li kisma talbtana ta' kitwilet għalina li tikun bnidem bħalna u Ġesu għaffrinna dubitna ħarista minna tal-infern u ġenerali kollha u jien dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flaġellawh.
Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. خبزنا كل يوم متينا اللوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر من علينا دخلنيش في تجريب زلسنا من الدنيا من Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisam birek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مرات لبنين وجنبين إيسا وسيئة المتانا من Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisam birek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مرات لبنين وجنبين إيسا وسيئة المتانا من Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisam birek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مرات لبنين وجنبين إيسا وسيئة المتانا من Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijak birk inti fost in-nisam birek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مرات لبنين وجنبين إيسا وسيئة المتانا من Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijak birk inti fost in-nisam birek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مرات لبنين وجنبين إيسا وسيئة المتانا من Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijak birk inti fost in-nisam birek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مرات لبنين وجنبين إيسا وسيئة المتانا من Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijak birk inti fost in-nisam birek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مرات لبنين وجنبين إيسا وسيئة المتانا من Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijak birk inti fost in-nisam birek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مرات لبنين وجنبين إيسا وسيئة المتانا من Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijak birk inti fost in-nisam birek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مرات لبنين وجنبين إيسا وسيئة المتانا من Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijak birk inti fost in-nisam birek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مرات لبنين وجنبين إيسا وسيئة المتانا من Gloria lil Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. يكن البدو السعودية ويبقى ديم تديم أمين Marija Santismorina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina li tikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna d-dobiet ħarissa minna tal-infen u ġener irwih kolla u jien id-dawk li liktar jeħtieġu ħnina tijak. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. خبزنا كل يوم متينا اللوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر من علينا دخلنيش في تجريب زلسنا من الدنيا من Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisam birek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مرات لبنين وجنبين إيسا وسيئة المتانا من Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisam birek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مرات لبنين وجنبين إيسا وسيئة المتانا من Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijak birk inti fost in-nisam birek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مرات لبنين وجنبين إيسا وسيئة المتانا من Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijak birk inti fost in-nisam birek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مرات لبنين وجنبين إيسا وسيئة المتانا من Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijak birk inti fost in-nisam birek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مرات لبنين وجنبين إيسا وسيئة المتانا من Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijak birk inti fost in-nisam birek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مرات لبنين وجنبين إيسا وسيئة المتانا من Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijak birk inti fost in-nisam birek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مرات لبنين وجنبين إيسا وسيئة المتانا من Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijak birk inti fost in-nisam birek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مرات لبنين وجنبين إيسا وسيئة المتانا من Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijak birk inti fost in-nisam birek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مرات لبنين وجنبين إيسا وسيئة المتانا من Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijak birk inti fost in-nisam birek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مرات لبنين وجنبين إيسا وسيئة المتانا من Gloria lil Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. كيف من بدو السعودية ويبقى ديم تديم أمين Marija Santismorina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina li tikun bnidem bħalna u Ġesu għaffrinna d-dubiet ħarissa minna tal-infern u ġenera bih kolla u id-dawk li liktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba misterju ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu kien mobbi s-salib minn Pilatus għall-Kalvarju.
Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. خبزنا كل يوم أعطينا اللوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر من خطايانا دخلناش في تجريب إذا لسنا من الدنيا آمين. Slima lik Marija bi grazia memlija murejmija kibber kinti fost in-nisa mbiri kif rotta ġuftijak Ġesu. قديسة مريم أن نطلب لنا وتنبين إسا في السيادة متانا آمين. Slima lik Marija bi grazia memlija murejmija kibber kinti fost in-nisa mbiri kif rotta ġuftijak Ġesu. قديسة مريم أن نطلب لنا وتنبين إسا في السيادة متانا آمين. Slima lik Marija bi grazia memlija murejmija kibber kinti fost in-nisa mbiri kif rotta ġuftijak Ġesu. قديسة مريم أن نطلب لنا وتنبين إسا في السيادة متانا آمين. Slima lik Marija bi grazia memlija murejmija kibber kinti fost in-nisa mbiri kif rotta ġuftijak Ġesu. قديسة مريم أن نطلب لنا وتنبين إسا في السيادة متانا آمين. Slima lik Marija bi grazia memlija murejmija kibber kinti fost in-nisa mbiri kif rotta ġuftijak Ġesu. قديسة مريم أن نطلب لنا وتنبين إسا في السيادة متانا آمين. Slima lik Marija bi grazia memlija murejmija kibber kinti fost in-nisa mbiri kif rotta ġuftijak Ġesu. قديسة مريم أن نطلب لنا وتنبين إسا في السيادة متانا آمين. Slima lik Marija bi grazia memlija murejmija kibber kinti fost in-nisa mbiri kif rotta ġuftijak Ġesu. قديسة مريم أن نطلب لنا وتنبين إسا في السيادة متانا آمين. Slima lik Marija bi grazia memlija murejmija kibber kinti fost in-nisa mbiri kif rotta ġuftijak Ġesu. قديسة مريم أن نطلب لنا وتنبين إسا في السيادة متانا آمين. Slima lik Marija bi grazia memlija murejmija kibber kinti fost in-nisa mbiri kif rotta ġuftijak Ġesu. قديسة مريم أن نطلب لنا وتنبين إسا في السيادة متانا آمين. Slima lik Marija bi grazia memlija murejmijak kibber kinti fost in-nisa mbiri kif rotta ġuftijak Ġesu. قديسة مريم أن نطلب لنا وتنبين إسا في السيادة متانا آمين. Gloria lil Missieru lil Ibnu lil Spiritu Santu. يبقى من بدو السال دايم يبقى دايم تدايم آمين. Marija Santissima li inti omna li kisma tarbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dubietna ħarisna minna tal-infern u ġenera l-weħ kollha u dak li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu kien misluf fuq is-salib u wara 3 sigħat tal-agonija miet. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. خبزنا كل يوم أعطينا اللوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر من خطايانا دخلناش في تجريب إذا لسنا من الدنيا آمين. Slima lik Marija bi grazia memlija murejmija kibber kinti fost in-nisa mbiri kif rotta ġuftijak Ġesu. قديسة مريم أن نطلب لنا وتنبين إسا في السيادة متانا آمين. Slima lik Marija bi grazia memlija murejmija kibber kinti fost in-nisa mbiri kif rotta ġuftijak Ġesu. قديسة مريم أن نطلب لنا وتنبين إسا في السيادة متانا آمين. Slima lik Marija bi grazia memlija murejmija kibber kinti fost in-nisa mbiri kif rotta ġuftijak Ġesu. قديسة مريم أن نطلب لنا وتنبين إسا في السيادة متانا آمين. Slima lik Marija bi grazia memlija murejmija kibber kinti fost in-nisa mbiri kif rotta ġuftijak Ġesu. قديسة مريم أن نطلب لنا وتنبين إسا في السيادة متانا آمين. Slima lik Marija bi grazia memlija murejmija kibber kinti fost in-nisa mbiri kif rotta ġuftijak Ġesu. قديسة مريم أن نطلب لنا وتنبين إسا في السيادة متانا آمين. Slima lik Marija bi grazia memlija murejmija kibber kinti fost in-nisa mbiri kif rotta ġuftijak Ġesu. قديسة مريم أن نطلب لنا وتنبين إسا في السيادة متانا آمين. Slima lik Marija bi grazia memlija murejmija kibber kinti fost in-nisa mbiri kif rotta ġuftijak Ġesu. قديسة مريم أن نطلب لنا وتنبين إسا في السيادة متانا آمين. Slima lik Marija bi grazia memlija murejmija kibber kinti fost in-nisa mbiri kif rotta ġuftijak Ġesu. قديسة مريم أن نطلب لنا وتنبين إسا في السيادة متانا آمين. Slima lik Marija bi grazia memlija murejmija kibber kinti fost in-nisa mbiri kif rotta ġuftijak Ġesu. قديسة مريم أن نطلب لنا وتنبين إسا في السيادة متانا آمين. Slima lik Marija bi grazia memlija murejmijak kibber kinti fost in-nisa mbiri kif rotta ġuftijak Ġesu. قديسة مريم أن نطلب لنا وتنبين إسا في السيادة متانا آمين. Gloria lil Missieru lil Ibnu lil Spiritu Santu. يبقى من بدو السال دايم يبقى دايم تدايم آمين. Marija Santissima li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenera l-ruħ kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Li l-kinajtu għalli xaħna t-turufnati u li teva,
Lilek li tniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna, dawwa lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina, urina wara dan attrufnament il-Ġesu frott imbierek ta' ġuf tiegħek, u ħanina opija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. خبزنا ذاك اليوم اتينا اللوم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا نغفر من خطايانا دخلناش في تجريب اذا لسنا من الدنيا امين. Slima lik Marija bi grazia memlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مازت وفرينا ودنبين إسا في السيئة الموتان أمين. Gloria lil Missiru lil Liben u lil Spiritu Santu. يمكن ببدو إسا ديم يبقى ديم تديم أمين. Atihom mulej il-mistriħ ta' dejjem. دو تديم دفوم. Jistriħu fil-paċi. أمين. Mulej ħnina. ملي هنينا. Kristu ħnina. كريستو هنينا. Mulej ħnina. ملي هنينا. Kristu smana. كريستو اسمان. Kristu l-qattalbtana. كريستو الأطيب تاعنا. Missier eternalla. هنا لينا. Iben Alla li fdejt id-dinja. هنا لينا. Spiritu qaddis Alla. هنا لينا. Trinita qaddisa Alla wieħed. هنا لينا. Imqazza Marija. اطلب لينا. Imqazza Alla. اطلب لينا. Imqazza xebba ta' xbejbiet. اطلب لينا. Om ta' Kristu. اطلب لينا. Il-Knisja. اطلب لينا. Tal-ħnina. اطلب لينا. Tal-grazzja ta' Alla. اطلب لينا. It-tama. اطلب لينا. Liżjed safja. اطلب لينا. Liżjed nadifa. اطلب لينا. U xebba. اطلب لينا. Bla teba. اطلب لينا. Li tistħoq l-imħabba. اطلب لينا. Tal-aġeb. اطلب لينا. Tal-pariri tajjeb. اطلب لينا. Ta' min ħalaqna. اطلب لينا. Ta' min salvana. اطلب لينا. Xebba kollok għaqal. اطلب لينا. Xebba li tistħoq kull imma. اطلب لينا. Xebba li tistħoq kull foħrija. اطلب لينا. Xebba kollok seta. اطلب لينا. Xebba kollok ħnina. اطلب لينا. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. اطلب لينا. Mera ta' dosija. اطلب لينا. Tron tal-erf. اطلب لينا. Bidu tal-ferħ tagħna. اطلب لينا. Amara tal-Ispirtu Santu. اطلب لينا. Amara ta' kull grazzja. اطلب لينا. Amara ta' kull tieba. اطلب لينا. Warda mistika. اطلب لينا. Torri ta' David. اطلب لينا. Torri ta' Lavorju. اطلب لينا. Dar ta' Deb. اطلب لينا. Arka ta' rab tal-ġdida. اطلب لينا. Bib ta' sema. اطلب لينا. Kewba ta' filodu. اطلب لينا. Saħħa tal-morda. اطلب لينا. Kien tal-midinbin. اطلب لينا. Faraġ tal-migranti. اطلب لينا. Faraġ tal-imniktin. اطلب لينا. Għajnuna tal-insara. اطلب لينا. Sultana tal-anġli. اطلب لينا. Sultana tal-patriarki. اطلب لينا. Sultana tal-profeti. اطلب لينا. Sultana tal-apostli. اطلب لينا. Sultana tal-martri. اطلب لينا. Sultana tal-konfessuri. اطلب لينا. Sultana tal-verġni. اطلب لينا. Sultana tal-qaddisin kollha. اطلب لينا. Sultana mnisla mill-ewwel teba. اطلب لينا. Sultana mtella s-sema. اطلب لينا. Sultana tal-Rożarju Mqaddes. اطلب لينا. Sultana tal-familja. اطلب لينا. Sultana tal-paċi. اطلب لينا. Ħaruftanna li tneħħi dnubiet tad-dinja. اسمعنا كربوكم. Ħaruftanna li tneħħi dnubiet tad-dinja. اسمعنا كربوكم. Ħaruftanna li tneħħi dnubiet tad-dinja. هنا لينا. Itlob għalina qaddisa Alla. بشكور يسا إن ذاك لويدنا كريستو. U Alla li rrit li ma tħabbira tal-anġlu li bentijak isir bniedem fil-ġuf tal-Verġi Mqazza Marija, għatina nitolbuk lilna li nistqarru Alla li nkunu mejjunin mit-talb tagħha bl-istess Kristu Sidna. آمين. Talba lil San Mikiel Arkanġlu tħollarina fit-taqbida, kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irasnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int laqwa fost iqtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerew fid-dinja tal-fin tal-erwieħ. Amen. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek
Ek li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, inti tgħixu s-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira u Malla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tlu glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u imbirek San Giuseppe Parus kas-sismu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu. Il-barka sagramentali twassalna fit-tmiem dan il-moment ta' talb. Infakkarkom biex meta noħorġu nirrispettaw lil xulxin billi nużaw il-maskra jew il-vajzer u nżammu d-distanza soċjali. Min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċeżi ta' Malta tkompli l-ħidma tagħha fis-soċjetà huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew inkella permezz ta' ċekk. Aktar dettalji ssibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Min m'għandux aċċess għal din il-website jista' jċempel filgħodu fuq 21-24-12-81 għal aktar informazzjoni. Grazzi tal-ġenerożità tagħkom. Insellmilkom.